НАТО Украинаны кабыл этежек. Америка ise илеридеде Украина топrak бүтүнлүгүн дестеклейжектир. Devlet катибы Энтони Блинкен Русия Америкадан декабрь айында сеслендирген талапларга язылы жабап алганын билдирди. Блинкен весиканын метини гызлы калажагына умут эти. Унун сөздөрүнө көрө язылы жабапта Америка ve иттифакдашлары Русиянын тежавузи аракетлери себебинден раатсызланганын да билдирдилер. Блинкен Русиянын иш-бирлик япыла билген сааларда музакиралерни девам ettirmege азырдыр, ама Русияда буга азыр болмасын беклейлер. Блинкен Русияга берилген жаваптын мун дережесini айдынлатмага истемеди, ама анда Американын эсас принциплери аңлатылганын айтты. Уларнын арасында Украина мустакыллыгы ve топrak бүтүнлүгүнүн дестекленмесидир. Ми чітко наголосили, що є ключові принципи, які ми прагнемо підтримувати і захищати, в тому числі суверенітет та територіальну цілісність України, а також право країн обирати свій шлях гарантування безпеки та участі в альянсах. Наші відповіді були цілком узгоджені з Україною та нашими європейськими союзниками та партнерами, з якими ми консультувалися протягом тижнів. Ми звернулися до них і включили це до остаточної відповіді Москві. We sought their input and incorporated it into the final version delivered to Moscow. Энтони Блинкен Америка Украинага кошма мудафаа жардымын бережегini кайд этти. О апта ичинде Киевге Украина ордусу үчүн керек болгон 300 тоннага якын арбигедеклер ve silah teslim etilgenini hatırlattı. Birazdan Ukrainага жаңы silah, şu jumleden helikopterler de yollanılacak. Bunun beraber Blinken Baltık devletleri Ukrainага Stinger koçucu uçaklar raketa kompleksleri gibi Amerika silahını teslim etmege izin alganını hatırlattı. Aynı vaqtda devlet katibi Rusiyanın fikrine göre NATO'dan çıkmak gerek olgan Şarkı Avrupa devletlerinde arbilerinin hazırlığı kuvvetleştirilgenini bildirdi. Additionally, the Secretary of Defense announced on Monday. Міністр оборони оголосив, що 8,5 тисяч військових США, які зараз дислокуються в Європі та Сполучених Штатах, були переведені в підвищену готовність до розгортання, щоб гарантувати, що ми зможемо швидко підтримати сили реагування НАТО, якщо це активує Північно-Атлантична Рада, щоб посилити східний фланг союзників. Інші союзники по НАТО також оголосили про кроки, які вони готові вжити, і ми очікуємо більшого найближчими днями. Ми зробили цей крок з розсудливості. Ми сподіваємося, що ці сили не потрібно буде задіювати, але якщо так, ми будемо готові. Devlet katibi Энтони Блинкен yakın kunlarda Rusiya Tashqi naziri Sergey Lavrovdan shaxsiy javobni beklagенini bildirdi. Kechgan sene dekabr ayında Rusiya, Amerika ve NATO'ni Sharqiy Avropadan askerler ve harbiy texnikani chiqarmaga ve Ukrainani NATOga qabul etmemege chaqirdi. NATO ve Amerika Rusiya vekillarining episi ko'rishuvlarda devletning istagan tashkilotga kirmege haqqi bor bo'lganini qayd etdilar. Ailesini sağıngan ve işgalcilerden ko'zi qaytgan Ukraina Telekeslek xizmetining jasuslukka qarshi xodimlari harbiylerining beraber Sharqiy Jibe sızg'ında Rus işgalcilerine xizmet etken isyanchini tutdi. Onun yanında Kalashnikov avtomati bar edi. Erkek Rus komandalığının ona nisbeten qilinmalaridan bezib o'z bo'ligi pozitsiyalarini izinsiz terk etgan. Belgilengenine ko'ra tutulgan Donetsk viloyatining sakinidir. O 3 yil evvel işgalcilerge qo'shildi. Anda o Ukraina pozitsiyalarini hujum etilmesine alakası olgan bo'likning istihbaratchisi vazifasine tayinlangan. Erkekni terroristik tashkilotlarda ishtirok etuv ve Ukraina to'proq butunligi zabt etuv intiluvunda sheklaylar tutulgan Ukraina Telekeslek xizmetining xodimlarini 2014 senesinden boshlab anasi ve tatasini ko'rmak uchun Ukrainaning serbest territoriyasina qaytmaga istaganini e'tirof etgan. Shunda sobiq isyanchi hibsda tutildi. Потому что Россия вторглась и захватила большую часть Донецкой и Луганской областей. Вернулся я решил, потому что я не мог больше терпеть постоянное издевательство командования старших офицеров, в том числе и со стороны кураторов Российской Федерации на оккупированных территориях. Товарищи, не терпите и издевательства. Если ваши руки чисты не в крови, вы возвращайтесь домой, на Украину. Ребята, воспользуйтесь программой, вас ждут дома. Душман Шарқи Жебеде ateşkes rejimini bozmagan. Bunu Birleşken Kuvvetler Operatsiyasının ştabında bildirdiler. Yanvarının 26-sı. Yıl başlaganından beri Jebede 7. tinch kundur. Fakat adeti üzere Rus işgalcileri gelecek kun Ukrayna harbiylari pozitsiyalarini kenede hücum eti başlay.
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями. Упродовж минулої доби, 26 січня та станом на 11 годину поточної доби, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Берлинде көрішмеге аңлаштылар бөлеті Парижде Норманд форматында мислиятчыларының топлашуы екунленді. Олар көрішу фактында Донбасста 2020 сенесі июль айында қабыл өтілген атешкес режиміні riayet етуф бойынша аңлашманы музакире етті. Топлашуының iştirakçilері ОБСЕ механизмлері ярдымынен тынчылық режимінің riayet етілмесіне незарет етмеге келішті. Норманд форматы iştirakçilерінің топлашуы девлетлер арасында аңлашмамазлықлар олғанындан себеп кечірілді. Русия президентінің мислиятчысы Дмитрий Козак Украина Донбасстаки рус қанусыз группаларынан темсілжілерінен музакирелер кечірмелі деп исрар етті. Ама Украина бұны япмаға рет ете. Оларының келечек көрішуі 2 аптадан соң олажақтыр. Президент офисінің жолбасшысы Андрей Ермак білдіргеніне көре, Норманд форматында көрішів Украин сыңырларында кергінлешув тоқтатылмасына ilk adım oldu. Ми очікуємо щодо деескалації не тільки відносно окупованих територій, а взагалі деескалації навколо українських кордонів. Я сподіваюся, що сьогодні навіть такий крок, як підтримання режиму припинення вогню, це маленький, але крок вперед. Бияз отмек білек көрмейлер. Адвокат Назим Шейхмамбетов Бақчысарайда тұтылып, Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризмде қабатланған. Қырым татарлар ишгалжілерінің сезосында насыл шарайтлерде тұтылғаныны ве не ашағанларыны тариф етті. Мабуслерге 13-тен 18 жылға қадар апыз жезалары белгіленген еді. Бір ел евелсі оларға ұқым шығардылар. Кечкен сене күзде бұл үкімге қаршы берілген шикаетінің бақылмасы башланды. Үкімге қадар бақылмасы аляда девам етмекте. Мабуслер Русияның Новочеркасск сезосында тұтылмақта. Олардан сөздеріне көре апсқане диварларында сыват өкілі, камераларда субок ве дымлықтыр. Мабуслер апстеки шарайтлерге шикает еткенде рус көветчілері оларны қорқытқанını хабер етті. Серьезные проблемы банально с хлебом. То, что мы каждый день можем себе позволить, не обращаем даже на это внимания. Но вот наши соотечественники банально не могут добиться получения белого хлеба. А серый хлеб, который им выдают, он просто приходит сырой, который нельзя есть и который никто даже своим домашним животным никогда не даст. Но вот дают в 21 веке в Новочеркасске, в СИЗО дают такой хлеб крымским татарам, к сожалению. Также проблемы касаются оказания медицинской помощи. Это отдельная тема, о ней можно много говорить. Это все можно свести к одному, что права наших доверителей не соблюдаются ни в какой мере абсолютно. Изолятордан шыққан адвокатына қаршылағанлары үшін белгіленген пара жазаларына 10 рублелік капеклерінен одеділер. Ишгалжілер махкемесі саяси мабуслерінің умыр арқадашлары Фатиме Яникова ве Наиля Ибрагимованы санки дерсін умуми низамнан бұзылмасында қабатлы олар ақтаныды. Қадынға 10 000 рубле пара жазасы белгіленді. Кечкен сене ноябрынан 24-інде олар онларжа дегер Қырым татарларының берабер ава күрелері ве чечеклер алып, ишгалжілер 12 күнге уйдырма қабатлап себебінден апске ташланған адвокат Эдем Семедляевны қаршыламақ үшін Ахмеджет изоляторы янына келді. Ишгалжілер бұны бегенмеді. Бұның үшін адвокат изолятордан шықмасына бір қач даққа қалғанда русқовечілері топлашқанларына полис бөлігіне алып кетті. Анда Қырым татарларға мемори протоколлар тізілді. Тұлғанлар арасында чоқ қадын ве атта чағына етмегенлерде бар еді. Ұлмен алғанда о вақыт 31 инсан тұтылды. Ишгалжілерінің риваетіне көре изолятор бинасы янында топлашқан инсанлар пияделерге yol тосып жемат низамыны бозған. Я сегодня оплатила штраф в размере 10 000 благодаря средствам из крымского марафона. Вот такой вот народной инициативы, которая разделила с нами наши проблемы, нашу боль и вот такое вот финансовое бремя. Безусловно, мы с этим решением не согласны, и мы будем и дальше отстаивать это решение в Европейском суде по правам человека.
все эти вынесенные вердикты, ну, они незаконны, и я расцениваю их как давление на меня, на мою семью, в частности, на наших мужей, которые находятся в российских тюрьмах, и на весь крымско-татарский народ. Джемаат всегда находится рядом с нами. И благодаря крымскому марафону, где кажется, да, что такая мелочь, это 10 рублей собирает народ, но на самом деле я вижу в этом единство целого народа. Благодаря даже вот такой мелочи каждый, да, проявляет свою солидарность и такими своими действиями и поступками показывает, что они неравнодушны к нашим проблемам и вообще к проблемам всего народа. Қырым прокуратурасы Украин фаалы Владимир Балух тақып етілмесіне алақасы олған ишғалжілер прокурорына қаршы қабатлав актыны махкемеге yolladı. Сөз Дмитрий Шмелев аққанда кете. Украинада девлет хайнлігінде қабатлана. 2014 сенесі Украина халқына хайнлік етіп, ишғалжілер прокуратурасында чалышы башлады. Украина таққачыларының мәліметіне көре, о фаал ве сабық сияси мабус Владимир Балухны тақып еткен. Бұл жинайет үшін оны 15 жылға қадар азатлықтан марум ете білелер. Розуміючи незаконність кримінального переслідування українського активіста та подальшого його засудження за нібито приниження окупаційного правоохоронця під час проведення незаконного обшуку, прокурор вимагав зміни покарання активісту з 320 годин обов'язкових робіт на більш суворе. Таким чином, своїми діями та рішеннями обвинувачений сприяв встановленню та зміцненню окупаційних органів прокуратури на півострові, а також надавав допомогу представникам іноземної держави в проведенні підривної діяльності проти України. Украинаның сербес территориясында 32 биңден зияда инсанда ковид белгіленді. Бұл пандемия башлағанынан берлі ең yüksek көстергіштір. Сағлық нәзірлігінің мәліметіне көре 3 биңден зияда Украин хастаханеге түшті. Шу сырада 5 биңден зияда инсан түзелді. 154 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Евелсі сағлық нәзірлігінде башқа ковид штамларынан да юқыншылы олған, ама инсанлар енгіл кечірген омикрон штамы тест арқалғаны үшін ковид хасталарының сайысы артажағыны тахмин еттілер. Назир Виктор Лешко айтқанына көре октябрь ве ноябрь айларына көре яқын арада күнде хасталынғанларының сайысы 2 кере зияде ола біле. Фақат хастаханеге түшкенлер ве ковид нәтижесінде вефат еткенлер азлашмалы. Лешко қайд еткеніне көре ашыланған украинлерінің сайысы артса, Украинада ковиднан яңа далғасы енгілжа кечежек. Жемаат сағлығы мерkezінде сүреклі хасталықлар ашыланмамаға себеп дегіл деп қатырлаттылар. Лише гострі стани, в тому числі загрудинний біль тиснучого характеру, набряки, задишка, потребують попередньої консультації лікаря, корекції і потім вакцинації. Люди з онкологічними та аутоімунними захворюваннями мають ризик дуже важко перенести COVID-19, тому їм необхідно щепитися. Втім, якщо людина проходить курс імуносупресивної терапії, вакцинація може бути менш ефективною. Тому варто порадитися з лікарем, коли саме краще зробити щеплення. Сезонна та побутова алергія не є протипоказом до вакцинації. Щепитися можна навіть у період загострення алергії. Қырымда ковид хасталарының сайысы декабрь айында олған көстергішлерге етішті. Ишғалжілер акимиетінің шүбелі сапламаларына көре 711 Қырым сакины ковидке оғыраған. 18 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Ковид хасталары чоқлашқаны үшін 84 Қырым мектебіндегі 200 сыныфларда оқу дистанцион шекілге кечірілді. Соңки фұрсатнен файдаландылар. Филименко махкемесіне Қырым музейлерінден скит алтынлары Украинаға берілмесі қарарына қаршы шикайет келген. Махкеменің ресми векілі қайдеткеніне көре енді Мемуридова бақылмасының ilk адымлары өткерілмелі. Отырыш күнлері да белгіленмеді. Кечкен сене октябрьде Амстердам махкемесі Филименке сергіге кетірілген скит алтынлары Украинаға қайтарылмасы қарарына шығарды. Бұл Украина музей фондларының 500-ден зияде артефактларыдыр. Оларны да ишгалден евел Қырым музейлерінден Филимингте açылған сергіге алып шыққан еділер. Енді руслар дүнияға бұл алтынлар оларға айт олғанны избатламаға тырыша. Ама әділиежілер халқара құқығы Украина тарафында олғанны қайд етмекте. UNESCO treaty doesn't apply.
Апеляційний суд сказав, що договір ЮНЕСКО не застосовується, але ми вважаємо, що Україна має право приймати власні рішення та отримати виставку назад до Києва, і це було дуже добре. Ми виграли цей суд за двома підставами. По-перше, за ЮНЕСКО в першій інстанції, а також за внутрішніми нормами публічного права України. Зараз інша сторона не здається, оскільки в будь-якому судовому процесі це дозволено. Звичайно, це дуже важливо для них, це важливо для Росії, тому вони мають оголосити, що підуть до Вищого суду.